Hi, my name is Janine and I'm the Welsh Language Support Coordinator for Clwyd Plant Cymru Kids Clubs. My role is to provide support to our members with all things Welsh through bespoke, practical and online support sessions. For further information, please feel free to contact me on my email janine@clwydplantcymru.org or by phone 07970 728 610. Helo, fy enw I yw Janine a fi yw'r cydlynydd cymorth Cymraeg ar gyfer Clwyd Plant Cymru Kids Clubs. Fy rôl I yw darparu cefnogaeth i'n aelodau gyda popeth Cymraeg trwy sesiynau cymorth, pwrpasol, ymarferol ac ar-lein. Am mwy o wybodaeth, mae croeso I chi gysylltu â ni trwy fy e-bost janine@clwydplantcymru.org neu ar fy ffôn symudol dim 7 970 728 610. Diolch yn fawr.